Suina ay e ka critique ti nafanya bi parce que traditionnellement akanga kedi ni joso be fale ke nyeni tani kama am feka ni ke abeta nyefolu drono ka boro ke ni opinion nationale de ani international sino lisi me bolo joso ka critique tato fu ka boala a tato mo ka faraka ni mo bo ala o ala kan kishini do bilisira o me la de la ko de do ni joso ka nyon ka boro fale ke nye jaga da wele munama balta ni ou fla pesé jaga be ni ke bal se ni ke jaga be il défend quoi il bi défend ça dit au tron de ka fale ke o mena be ta ke orto ka plateau kan o koro ko lycée de babulo abena to kalo fene kay o ngado ko di bana ka ko jamana do ga lycée 27 joueurs bi wele mais to tana 23 24 ouais ka ko ka demna 23 fo 27 yamara bi bulo na yi jeba ke mo wadi sabayi o ngala nzira kene kay mo ngani wulu fante ke fili match ka mo ngani so ko kan donc gérer nan chaque match o ta tribune sam ndere fe ni lycée kon daile lelo do wele kan nege bi munu na ka dafa 27 la fugata abino de ko jamana ton nun quoi ko nyaba do bi non do fe lu te ko tergiverser ou bita droit au but mumbe o de ke espoir foudi mo ko ma war ko ledo war ko ledo bura ese jamana do be ya do ni Afrique 27 joueurs ni be mundi ton ma ba bedo ma o wajibi d'accord do o kan ake jamana do say war ko di do tay finance o mana anga mo ko mo ngani wulu flata mata ko chukoro sur ni Afrique du Sud lycée 24 21 joueurs o lebi anga championnat la boy ko le fait ni ko joueur mo nanna mo wadi kele de je continent africain il faut faire farafina gunga ya voilà donc joueur ndoro de expatrié oui ayo ani Cameroun ani Afrique Sud be jongo soro anga match follow la Mali Afrique Sud match follow redi donc lycée mo nani mo wadi kele bebe ballon temps farafina era kono boyaye o tata de wele ini lu kibu minimiser ku budget continent africain na amay bra mais c'est Sud Africain ga ta 27 joueurs là bon c'est ka jate ko do so lu kan ta 27 joueurs voilà c'est bolu ayo badan dran ko be ke shini ngene tibe jeudi kalokle nani Malik Guinée Bissau avec Stade Vert Marsila oui a woro la kabla de 4 ni communication sur la fédération là oui tigore wor dana tege déjà que me flaka yele o shini ngene do la masadou Malik Guinée Bissau labo meke wakele wanani wala kata fo sans fait seko de VIP B aywa no resete mami na bote le gisi ga sofene ka doke aywa nyina kan fene na El Bilal Touré anga va centre de bras il est incertain a ko be gela kosobe no fene bore mo gobnu bulu si polo do fene ma ale rete kabala ni watina no Musa Jine poy o bayra ka fo 32 jours mi ko fora Eric fe mandala ni anawla pasama ki wara soro flo ka duna kabala o bayra ka fo Musa Jine po abe soro concurrence du poste parce que couleur munu be bibina offensivement galon sari galon de kay ma fo chugudi tiende ba de 20 ou va laisser en fait donner mais bana on test non bonate parce que critère de sélection na ni yoro fi la concurrence sur le poste concurrence du pays dont les joueurs évoluent ni critère de sélection de votre avant-centrier jagardia avant-centrier EBG Europe jagardia BG Asie on va laisser chambre du monde créer ou concurrence dans le pays dont les joueurs évoluent poste final votre avant-centrier jagardia avant-centrier mais balare ni boy fanga be la fanga et ainsi de suite ou les critères de on nous ici le ka sélection ke ambo famu enfin il va avoir problème ya mais vous faut jouer jouer vous entendre la que entendre la do ay bora fo nessa abi bi fo nena ay droit était ka be jouer si berema sama bi kuma na boy comme ni ba ndane fo de nyana yo ka be jouer si berema vous entendre la que entendre la do il va entendre critiquer souvent trois dollars ni rap dans la fle ba do ka fo ka ko gele nga bora ko defene ba ja ala ko fle kuma na da la ba do fo ban critiquer do bi wole don la ye kuma do fo kunu nga te kana to ko nyon fo iye do fene fo ndona ni nyana ko jugu ni kai nga ni fene fora kan critique be je barabela wato la abi tigana me iba soro adore bi wele ubi doga kuma do la ere ba do cho iye flige nga atigi fene na jugu ma abata ko yidimi doni nga ni daki miri ay critique ay barata chebe kuma na hanyoro do fa kun wotuma de ka fo ko les critiques font grandir